Ja sam Aleksandra Prokopijević, direktor Srednje škole za informacione tehnologije u Beogradu u Srbiji. Velika mi je čast i zadovoljstvo što od ove godine učestvujem u nekoliko Erasmus projekata i što naš tim mladih i ambicioznih nastavnika može da doprinese svakom od ovih projekata. Škola obrazuje buduće IT tehničare, web dizajnere, mehatroničare i mnoga slična zanimanja, tako da imamo učenike koji su spremni za veštine 21. veka. Spremni smo za sve aktivnosti, za sve sastanke, zadatke koji se očekuju od nas i željno iščekujemo da vas ugostimo u našoj školi. Moje ime je Nemanja Đukanović i predajem sociologiju, etiku i građansko vaspitanje u Srednjoj školi za informacione tehnologije iz Beograda. Zanima me za mikrodimenziju društva. Zanima me na koji način akteri svojim akcijama oblikuju društvo tako da postane multikulturalno, građanski odgovorno i ravnopravno. Od ovog projekta očekujem mnogo. Očekujem da zajedničkim akcijama stvorimo društvo zasnovano na multikulturalizmu i uvažavanju. Zdravo svima! Moje ime je Jelena Brajović, psiholog sam u Srednjoj školi za informacione tehnologije. U ovom projektu sam, kako bih sa svojim dragim kolegama na što slikovitiji način predstavila kulturu svoje zemlje koristeći različite web alate. Živimo na podneblju koje ima veoma burnu istoriju, koja je dovela do ukrštanja različitih kultura i naroda u različitom istorijskom periodu. To sve skupa donelo nam je bogatu kulturnu baštinu. Trudit ćemo se da na što živopisniji način, koristeći različite web alate, predstavimo kulturu svoje zemlje kao i kulture drugih naroda. Moje ime je Mladen Stanić i ja sam profesor srpskog jezika i književnosti u Srednjoj školi za informacione tehnologije ITHS. Kroz svoj rad sa učenicima trudim se da negujem kreativan pristup, analitičnost, kritičke osvrte na sve ono što radimo, pa se iskreno nadam da će sva učenička znanja lako postati veštine koje će oni koristiti u svojoj svakodnevici. Dometi mog interesovanja sežu sve do oblasti postmodernih struktura u kulturi, a upravo taj moment me doveo do ovog projekta i zapravo do značaja o otkrivanju svega što ovaj projekat može da ponudi. Iskreno se nadam da ću pomoću savremenih tehnologija, web alata, uspjeti da učenicima ukažem na važnost poštovanja drugih, razvoja empatije i naravno poštovanja drugosti. Iako je moj zadatak kao profesora srpskog jezika i književnosti da na časovima negujem ljubav prema maternjem jeziku, našoj istoriji i kulturi, isto tako se trudim da se učenici upoznaju preko umetnosti sa drugim jezicima, kulturama, narodima i religijama. Od ove godine smo u Erasmus projektu za razmenu kulture putem web alata i ovo je jedinstvena prilika da naša škola koja obrazuje buduće IT stručnjake ima priliku da deca svoje znanje i primene. Također se radujem što imamo priliku da naše partnere iz drugih zemalja upoznamo sa Srbijom, sa njenim lepotama, kulturom i tradicijom. Veliki pozdrav za Severnu Makedoniju, Tursku, Grčku, Italiju i Španiju.